Relax. I scoped it out. Nobody's dead. Jesus, it stinks in here. Cats. They always have cats. Right, let's check upstairs. Go check the other one. Jesus, how pissed are you? Ah! Hi, Mr. Callan. Seamus. Ní dún bharú Seamus. Oh, no, got her mar sin. Bhí rábáil an sílam. A bhí sé marú le seachtain mar sin ar a léir. Is cé í hen. Oh, níl a got her bí speisial le fuí. My name is Nick, and I'm an alcoholic. It's been 6 months since my last drink. Unless you count the chocolate liqueurs I had at Christmas. I don't even like chocolate. I suck them dry. It's a struggle. But I'm getting there. My name is Janine. And I'm an alcoholic. Sinna dúirt sé, ní léon rud speisialta ag buint lé. Ní raibh tad é geiste leis, throwaway remark, cuoinige. Bud ag got a bhí do mháthaí. Ach bhfuil rud ag an speisialta ag buint le gach duine. Cormac fiú. Ha. Níl cinnta faoi ahanana a bheith speisialta. Beidir nar tháinig den ar béirí mar I bhín mór na got a raig in a síla galore daine. Cormac arís. Okay, éist, tá scéal an seo. Conas ar hit sé amach go raibh sí seachtain ina líon sin inganis. Bhálam amach céir bhí héin, cén sort saoil a bhí aici. Alex, tóchas é. Meise? Bagóir é hort a Cormac tá sin is céine le hí beagnach. Dé seo, lá céist a Cormac. Tá náirt sobáil le déana bheith Cormac. Alex, an múlaigh tú faoi. Right. Rob. Hi. Long time. Seriously? Yeah? Just hold on. Can I make sure I hold on? Sorry about that. Tell us all. Really? Well, that's just fantastic. Na bhar a ríis. An tríú húr an teachtain seo. De bhar go détá go le ré. Beidir go sé gastig Jim an carhaid bagás go stáhín. Bhí mis é dig na bhar. Tá agad le déanamh as. Well done. It's always hard the first time. I could feel myself really shaking, but I'm glad I did it. Do I recognize you from somewhere? I don't know, do you? Actually, I was going to say the same thing to you. What line are you in? Advertising. I work for the local newspaper. Or rather, overwork. You? I'm a property developer. The new shopping complex that's in Colmkill. That's me. In fact, I think your paper had a go at us the other week. There's my taxi. Hello? Hello? Hi, can I help? Hi, we're from the... Tá aithne go marta. I ring Don. Macaulay and Ish. Alex... Oh,
Mar an ggéine, Alex Cross, planálta. Agus bhí na buclaí go léir í. Bhí muidir scal le chéile céad bliana hen. So, cé mat a rudí leat? Bhfuil gaile agad? Oh, no, mis se ebrís láintes aige. Na go seo fásach. Tá cúpla rud le sáirtála agus tréis agam cad a thugtas san seo, fecin danam sa fápéir sin go minic. An mí fas a cúpla ceiste ragart fé? Ba bhlam chuid leat is tóraach, rialacha, tuis a go tain. Well, ní thugus Níl ceadagam. Scurbe, níl mis ag ag déile le pápérachas. Bheith úntas ar an méid daoine nach bhfuil aon duine chu le áhar go néomh rudí mar sin. Cara í an stuff seo éalaigh? Began chóirla cartachan seo gan bhfuil. Stárálaigh si é go dtí go dúcha daoine ag an éirí, agus muna dig dílaigh si é, sin nó é dompáil. So... Oh, right. Well, tá sé únta tú ag gáil, Alex, ach caithfidh me se ré, no rest for the wicked, eh? Chafey mé hé. Miad mór de le chuid? Bhí me se mar fríomh cin agus é se mar cheaptain ar an éan go mó gíochta. Bhí fu agan na chéile. Ar bum teáin. Irene! Jogad am ceist a chuirt off the record. Well, bhí bás an aigna agus... Alex, deag deachar é seo, agus tá ag obair ar finganacha. Déanam muid ar níhil. Níor thug Mary Malloy seans ar bethúing. Bhí sí fear cantalach. Thug mis a cuairt ar í uair sa teachtain leis a cháilirthaí, agus minic a chuir sí ó gharas mé. Anis caithfidh me se imacht. I know. I miss you too, darling. No, Daddy's not going to be home for a couple of weeks. But seeing as you've been so good for Mummy, I'll bring you a wee present. No, no, not a present. No, it means small over here. Daddy's got to get back to work. Will you put Mummy back on? All right. Rebecca, I got to go. Look, I'll keep you posted, okay? Yeah, bye. Ní chun gléich na person a dhéanamh tá si dí. A régan é íchan tú mé an éige? Tú sé. Well, no méad agad? Cinnte? No, níl sa. Walls of ears. Seasigh mé londad. An rud is anna bhís unta. Mary Malloy, smoked like a train. Didn't take kindly to being told that she couldn't light up whenever she felt like it. How's the funeral? I don't know. Did she ever have any visitors? Any relatives, friends, anything of that sort? Not that I know of. Sad, isn't it? Aye. Gurmagad. Gurmagad. Agus isce le dahal. Was Gerald? No, déanaigh isce tap cúis. Cadé? Rud a bit. So, a daig chuir stacart. Tá tariscin feite gom den fápéir. Ní dhéanaigh sé fear sevirdíam, ach ar a leid beag mar trouser fós orm. Má tá rudí chodonna sin. Cé chinóch é? Na bhar. Fear an carwash? Cin gnót ag na bhar, de fápéir nuachta. Tá planan aige, thuirtamach séar an eisce, gearra siar ar thuairisciú, fá réigla in an Nobert, agus fioch sé géirí go bhain fása, agus Janine leat. Oh, a pinné? Moet we géirí mar thuram, a bhfuil tú rá bhfuil an marga déanta. Well, ní tú an tain déna bhfuil scéal nu aige. Let me get those for you. Thank you. I shouldn't really let you. Health and safety and all that. I'll never worry about that. Are you clearing out Mary's? Yep. 2 floors of crap. You're not relatives, are you? Oh, no, relax. We're from the local paper. I'm doing a piece on Mary. There aren't any pictures sitting around, are there, that we could use with the article? Maybe prompt relatives to come forward? I don't see why not. As you can see, most of it's destined for the dump anyway. Well, níl úna ar béarm,
Níor hurlí is riamh tú mar fón heair. Ní raibh mé bhadóig. Bhí sé casta. Bhí brú Milton na gán teach den níosla. Rénos. Tá sé hart. Agus inis tá siad I géirí go raibh tú a reis. Ó tá. Na daoine céine de réir mar a hiigem a thug uairiclaigh duit le himach do diffig, a ghlach sellh de riamhre agus a hiúlamach í an doras leat. I géirí iad hinna chusant, is tócha. Agus fiocht tusa sásta dal hanas an sin. Cai mé macna bhí ana bheith. Diarmid, is brelam an seo hé, agus is mór ma bheas ar a neanna tú dom. Ach tá má fáistí is sasa. Agus de bhein? No, tá sé sin hart. Ach ghuilann sé orm nach bhfuil mé an dana gasúil. Go mór. Is cuníal de chud na bhar go bhain hí tusa ar feidh blian bhain eile ar a leid. Deal breaker. Tá náirt agur thoirí eile an. Níl. So bhí sí pósta? Ai, fuair farbás hart a trí go blian ó hin. An mar chlán óra? Ní ró go bheitsain. Bhí cuimna agat ar na factas carta sivíalta. Tá me se ró óg. A réigen. Scuoinam go raibh siad suntasach. Cé hála a bhuih? Tá síon na dlúisiútaí seo le méid ára a fuiineh méidíonn siad agus méidíonn siad go dtí sa deire titan an tónasta. Bhfuil chuig nó méid agat. Tá, cinnte. Harigh siad mai hand job a restam. Tá siad I géirí go dusóig mé I gan caicíise. Agus tá bhí gemacht. Wel, má fáistí. Cad ceam tú? Bhí tú sa bhí gemacht. Ai, cinnte. Ba cheartat. Ach. Ach. Tá sí tábhachtach a bheith sanna, cinnte. De chlána eile. Ach ma dhéanann tú compráid idir tu sa mar tatú inis. Agus mar bhí tú an chéad a tháinig tú an seo. Mé sé réim a tusa? Se, cinnte. Rocky Mitchell. Alex? Or Margaret? Right. Did you crack along? Ai, cinnte. An siise í. Fiachar nach bhuiiste go hálinn. Cíonn tú na seanbhanna seo ag teachtasteach an tamar fad agus didn't tú derúd go rád ar ógur amháin. Is ban álan í Mary. Mar hála sí rabáliú a teach. Siad na gadaithe a tháinig arthaí. Bhí sí mar le tamil. Tá sé sinú fástach. Ach cluisin tú sin an tamar fad nach cluisin. Ach nach ar bhí hínín hart. Anín? Ní ró agam go ró? Ja, tá sé nach mór blian ó hen a tháinig Mary seach an pinch na bhú. Si a híní na tháinig isteach. Bhfuil éir do éine ón mácús? Níl, go mágad. Tí ar sáhail. Catá orta inis. Garbí. Cá bhfuil tú inis? Tá mé géirí teachtar in inín, níl a thuiris go fáil éidir biela. Alt a ddír mé ort, ní beá snéis. Tá agam.
Ach tá scéalann seo. Bíon ceart agat. Éist. Tá brúnar Mother'd mé an amar cinníos le ar bhaile leat a támaí. Tá is go sin. Okay, in defa. Cormac tá mé cinál Tá agam focail bogad a clúis sin mé hid faoi Janín. Tá agam go bhfuil an bhirt agad nó gró. Se a Cormac? Dílán achar hí mé. Díad na mi se a bhíonna cúil hainte. Ach. To the future. And to good business. It's lovely talking to you. My wife, I love her to bits. But if you haven't been an addict yourself, it's hard to understand what someone's going through. You've been there, so you understand. Rob. Just honning me on ifig agus. Bhí mé dul haar broad. Cepas, well, ní léon rud níos measan a bheith ceúra I déine. Agus cín cúis céile agat. Nílam cintin ar Agus má hé tú harmacheachar de bhela go bháiliú na fig, well, nó fes an bhela agat. Well, de bhí sé geiste gom iriart nar a diltu ar an ifig ach níl. Níor elmé mar bhí mé gafas a Public Records. Mar Harlíonn sé tá rud igen ar bhaile a haspáintid. Obair mar sin. Right. Hello? Janine Diarmid. Diarmid? Ní iad é máid fan na. No, ní hag an áris, bhálam focail a bheith gom lad. Sinna méid. Is amach leanán a níl? Scuilisteach mé le de hall. Thuisteach. Thuisteach. Tá inéon ag Mary, Grania. Bhí sí seo seachta sa hín, tá sé eiste ag tuairt inéon ar bhean an fas na seachta bí. Ach, bhcan seo. Is cad ar bhfuil me fegant. An seo agus an seo. Astaring, aragid term, a an cídín gan tap. An cean dearnach, de cídín sicáte. Agus Agus de cídín sicáte bhí Mary mar af le trí lá. Bailíú pension sa hí fasta ó afa an fast. tú an áras an drosin tú aine. Tá mé osciún nócha. Tugan a hinín ar a da chuid airgid. Catá eiste fi sin. Garbé, seachas. Go bhfuil inín saci I Jack Altranis. Bhí téim críachaí an bhléonn sicáte. Tá sí faoi chóram ó airí go lein I gréine. Well, sin difon. Ceann eile? Ní bheith, beag isce gom. Ga go bhfuil me trip leid? Cad a airta dhéarmid? Diarmid, chuig tú le Alcoholics Anonymous? No, ní me sé tusa, Janine, tusa. Is cardamid. Cad na heb nar inis tú dom faoi. Diarmid, a bhfuil cíl ar bithe go. Cím, tan daríre, nuair a haspáin Cormac an... Cormac. Cé eile ach Cormac.
Dear, but puin anya go darm. Is a maid Ibroch misteach an fógríocht a ail the nuachtansa. Well, tus a ra. Time in anim day. Is machilin sé sin seasamh suas a criniú AA. Is ligant armgur alcoholach me? Sinni anta me. Ach ní higam, cad na hef... Well, vies can surprise a huirta tamarach. Ach tas agat an anad sipadorachta sin? Yeah. Tá siad can spread gá leachnach a hógan clin fad seachtainna. Níl sé sin ra go bhfuil. Janine, níl am cinnte chórdam a bheith har a bheith lucharach nó har a bheith imníoch. Ach péaco. Everything is rain. Marcia is fáraí. Stoi. Yeah. Before the memo. So, feice mí thu amach. Bhí si go as caiint le. Well, éiste le. Rob? Yeah. Anyway. Bloody hell. Bloody hell. What am I? Robbie Mary. Dyn nhw'n chos o lig Sianart. Cred me. Tá mí mar a bheith coil sníagam. Sean? Did Sin Irene. Irene, ag bailú the finsin. I gceann tro a blion elevator. I gcóir duine duna sean fan átá faoi mo chóra atá sé. Mary Malloy atá I gceist agad. An bhain cína bhfuil tú ag bailú a pension le méana agus ag legan ort go thú hinain. Ná bí amadach. Díú agus í mar a bhí tú ag tógáil a chuidear agad? Alex, tá sé ar bar fad. Is mala mé mar is fin bhean héin atá sé, agus tá an camaléireach mar sidebar agad. Almost tráthúil don bheanfhocht. Yes, boss. An is cricnig an tal sin fin séarchas. Sala nos clintu de véil. Júl tíos tariscint na bhar. Tá Janine tar éis blast fór fógrétí dhéal agus cymari sé gymach sin go cean cúpla mí. Yes? Chun an írína ancient. Bhríseach sé mo chrí da gahing hé dhéal. Tar éis an rudla na bhar ig me go dahaní an gná seo go mórlam. Mar sin rinne mé an rud dhéanach fear gná fiúnta gur be. Huid mé na smuinte a bhar a bhíige agus thugus bata is bóthar dó. Rob, tá cinna déanta gam go bhfuil me chun lá bhaí anamh de. Anis cad mé olartsa. Na rion sé seo aon rud, ná bhfuil díntan déanta susagad. Tá, míntan déanta susagam. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling
Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming